Novinarski posao je definisan s jedne strane zakonima i pravilima regulatornih tijela, a sa druge strane kodeksom i etičkim pravilima. S jedne strane, zakoni i pravila regulatornih tijela su vrlo strogi i precizni. Oni definišu šta mediji moraju da rade, da moraju da se zna kako se zovu, gdje im je sjedište, ko je glavni i odgovorni urednik, neki kontakt telefon i slične stvari. S druge strane, etička pravila i kodeks je znatno teže poštovati. I tome težimo tokom cijelog svog profesionalnog života. Nije lako, ali nije i nemoguće. Potrebno je samo biti odlučan u tome i sve ide kako treba. Novinar ne smije biti član političke partije. Apsolutno je zabranjeno i neprihvatljivo da novinar bude član političke partije. Ili da bude vlasnik nekog preduzeća ili dio upravljačke strukture. To je jednostavno sukob interesa. Naime, ne možete izvještavati o stranačkim pregovorima ili o radu nekog ministra koji u isto vrijeme dolazi iz vaše političke partije. Također ne možete pošteno i profesionalno izvještavati o radu preduzeća u kom ste vlasnik. Možda i možete, ali sve do jednom. Novinar ne smije primati poklone, usluge, poklon, putovanja i druge povlastice. Novinar mora biti oslobođen bilo kakve obaveze prema bilo kome, osim obaveze prema javnosti da vjerno prenese istinu. Stoga bilo kakvi pokloni, usluge, poklon putovanja i druge besplatne beneficije mogu vas dovesti u situaciju da kad-tad neko morate da vratite uslugu, a to za istinu nikako nije dobro. Novinar ne bi trebao izvještavati o temama za koje je lično zainteresovan. Ako izvještavate, recimo, o bolnici u kojoj ste liječeni ili o poslovanju banke u kojoj tražite kredit, taj lični interes bi vam malo mogao zamutiti realnost, objektivnost, onako zamutiti činjenice. I onda jednostavno niste sasvim objektivni. To se zapravo zove sukob interesa. Naslovi novinarskih priča trebaju pratiti temu sadržaja, a fotografije pratiti sadržaj. Sve drugo je neprihvatljivo. U posljednje vrijeme u medijima često možemo vidjeti da naslov apsolutno ne prati sadržaj priče. Pojavljuju se i potpuno izmišljene, deformisane fotografije ili prekomponovan videomaterijal. To je fabrikovanje izmišljotina. Nije istina. Jednostavno dovodi javnost u zabludu. Imamo i naziv za to, zove se clickbait, ali to što ga zovemo na engleskom ne znači da je takav način ponašanja prihvatljiv. I on ugrožava istinu. Novinarski proizvod, tekst ili video ne smije sadržavati lično mišljenje ili stav autora. Da bi neki novinarski proizvod, kao što je tekst, videomaterijal ili radijski prilog, bili sasvim profesionalni, važno je da su uključena mišljenja svih strana zainteresovanih za priču ili temu o kojoj izvještavamo. Za novinarska mišljenja, stavove i komentare u svim medijima postoje posebne rubrike. Novinari u svom radu moraju pokazivati poštovanje onima o kojima pišu, prema njihovom dostojanstvu, privatnosti, pravima i dobrobiti. Važno je voditi računa o tome koje lične informacije o nekom javnom dužnosniku imaju javni interes. Recimo, ako je neki visoko pozicionirani političar teško bolestan, na način da to može da utiče na njegovo rasuđivanje, ili je recimo dobio besplatno na poklon automobil od neke privatne kompanije, ili je službeni automobil, dakle javno vlasništvo, posudio svom privatnom prijatelju za odlazak u ribolov, to su javne informacije koje treba objaviti. Ako je dobio besplatno liječenje, automobil ili plastičnu operaciju, to ga zapravo može dovesti u sukob interesa prilikom donošenja neke odluke, koja može biti više ili manje opšta ili konkretna, jer može željeti vratiti uslugu koju je dobio. Kod prenošenja izjava treba voditi računa o vjernom prenošenju i što češćem citiranju sagovornika, ukoliko je izjava jasna i direktna. Izjave sagovornika treba citirati kada su jasne i konkretne. Tada ih treba odvojiti navodnim znacima i jasno je da se radi o citatu. Ako ih prepričavamo ili interpretiramo, treba voditi računa o tome da ih ne vadimo iz konteksta. Tada zavodimo javnost, lažemo i dovodimo u neugodnu situaciju onog koga citiramo. U novinarskom radu valja izbjegavati sleng, žargon, kliše i fraze i nejasne vremenske oznake. Riječi kao samo, nekada i slično su vrlo neodređene, kao i priloške odredbe vremena poput juče ili prošle godine. O tome treba voditi računa jer to neko može da čita ili sluša znatno nakon vremena u kom smo mi to objavili. Veliki Hamza Bakšić je znao kazati da kada završite svoj prvenstveno tekst, koji može da bude i osnov za neki radijski prilog ili video snimak, valja dobro protresti, da iz njega ispadnu sve nepotrebne i neodređene riječi, da ispadnu svi suvišni zarezi, prilozi, epiteti i drugo. Tek tada naš novinarski rad postaje dovoljno jasan, prohodan i čitak, postaje lako prihvatljiv.
Stoga treba voditi računa o zloupotrebi nepotrebnih riječi. Greške u radu su neizbježne. Greške su neizbježne, one su sastavni dio posla. Dešavaju se zbog nepažnje, brzine, nedovoljne koncentracije, nekada i neznanja, a nekada je sagovornik rekao nešto sasvim pogrešno. Nisu problem, treba ih prihvatiti, priznati, napraviti ispravku i izvinjenje ili objaviti pismo onog ko je reagovao na grešku. Greške se dešavaju, ko radi taj i griješi, ali nas one ne smiju zaustaviti na putu ka objavljivanju istine. Nije nemoguće, zar ne? Ovo je USAID-ov program koji implementiraju Centar za promociju civilnog društva i Otvorena mreža.